Koji još do početka školske godine. Kada ovaj video bude izašao, imate nekih 10-ak dana do 2 nedelje pred početak školske godine. Ako vas zanima, da li pored kupovine stvari vi možete još nešto da uradite i da se pripremite za novu školsku godinu, ostanite do kraja sa mnom i ću vam dati 5 savjeta kako da spremno dočekate 1. septembar. Svima vam je poznata ona užurbanost, idemo u knjižare, kupujemo udžbenike, kupujemo sveske, knjige, kupujemo olovke, međutim, da li ta kupovina uopšte znači da se vi spremate za 1. septembar? Znači roditeljima i vama da se prethodno dobro opremite onim stvarima koje su vam neophodne za početak školske godine. Međutim, ono što ja mislim da je mnogo bitnije, o čemu se mnogo manje priča, jeste sam mindset, odnosno vaš stav prema samom početku školske godine. Živimo u jednom potrošačkom društvu i hteli mi to da priznamo ili ne, kupovina ima jedno posebno mesto u našem životu. Ne podrazumeva se samo otići u prodavnicu i kupiti nešto zato što vam je potrebno, podrazumeva se da taj dan se posvećuje kupovini. Pregledajući razne videe na YouTube-u, primetila sam da se uglavnom pažnja poklanja baš kupovini stvari neophodnih za početak školske godine, ali mislim da roditeljima i učenicima početak školske godine donosi jednu promenu u životu, ne samo u smislu stvari koje ćete vi da ponesete u školu, već da li ste vi spremni da se probudite u 6 sati ujutru kad to treba, da li ste spremni ponovo na sve one obaveze koje vas očekuju i tako dalje. Danas govorimo o tome. Ne znam da li se vi nalazite u toj situaciji, ali kada ja vratim svoje sećanje na školske dane, sjetim se rečenice koju su mi roditelji izgovarali baš negde sredinom avgusta. Otvori knjigu, obnovi gradivo. I ja obično kažem, evo sad ću, pogledat ću i to nekako prolazi sve dok ne dođe 10 dana do početka školske godine. Kada ovaj video bude izašao, imate nekih 10-ak dana do 2 nedelje pred početak školske godine. I ovim putem bih htjela da vas motivišem da iskoristite te 2 nedelje na pametan način i da se pripremite za početak školske godine. Sada ću vam dati 5 savjeta šta bi bilo poželjno da uradite kako biste spremno dočekali 1. septembar i kako biste se vratili u kolosek. Prvi savjet je da se disciplinujete. Tokom letnjeg raspusta navikli smo da spavamo dokad hoćemo, navikli smo da radimo šta hoćemo tokom tog dana i također da ne smeštamo određene vremenske okvire kada ćemo šta da radimo. Ajde sada polako, tokom ove 2 nedelje, barem da se naviknemo da ustanemo ranije. Ne znamo koje doba jutra ili dana ste ustajali, ali pokušajte da svakoga dana pomerate za 10-15 minuta do pola sata, sat unazad kako biste do 1. septembra bili spremni da se probudite u 6, pola 7 bez ikakvih problema. Također, pokušajte uveče da odete na spavanje u neko razumno vreme i kada dođe nova školska godina, vi više nećete imati problem sa tim ja ostao bih nešto da pogledam, već ćete u glavi raščistiti da, krenule su obaveze, krenula je nova školska godina, potrebno je da moj ritam, odnosno vreme kada ustajem i ležem, bude u nekom normalnom, razumnom terminu da bih mogao da ispratim obaveze u toku dana. Također važi da imate i uobičajen raspored obroka i aktivnosti u toku dana. Moji drugi savjet su udžbenici. Ali ne sad kupovina novih udžbenika, već da se vratite na one od prethodne godine, da potražite gdje ste ih ostavili i da počnete da pregledate jedan po jedan. Zašto mislim da je to bitno? Samim pregledanjem lekcija vi ćete imati uvid u to koliko se vi sećate gradiva od prethodne godine. Na jednu stranu ćete odvojiti ono čega se sećate, na drugu stranu opet ono što mislite da bi valjalo da se obnovi i da se douči. I samim tim prelazimo na 3. savjet, a to je da napravite plan obnavljanja. Danas ću se ja fokusirati na svoj predmet jer nisam u poziciji da pričam o ostalim, ali ove savjete možete da primenite i na njih, jer prelaženjem preko svakog udžbenika vi ćete u stvari uraditi tu raspodelu onoga čega se sećam i ono čega se ne sećam. I kada odvojite sa strane one predmete koje morate da obnovite, vi ćete onda krenuti sa izradom plana obnavljanja. Konkretno što se tiče engleskog jezika, mislim da ste do sada već shvatili da sve što ste radili prethodne godine mora da se poznaje da biste mogli da pređete na sljedeću godinu. Zašto? Zato što vi engleski jezik konstantno usavršavate, penjete se za jedan stepenik više, a da biste mogli da nadograđujete to znanje, potrebno je da razumete i da prethodno usvojite određene elemente, jer se svake godine gradivo usložnjava.
Dakle, ostalo vam je 10 dana. Napravite plan rada kako ćete vi da prođete kroz svaku lekciju. Recimo, ja koristim ovaj Students Plan koji volim da okačim na zid i da mi tu bude uvek pregledan. Također, ono što radim je nekada iskoristim krep traku, a nekada koristim notes i zalepim odgovarajuću kolonu za dan koji mi je potreban. I korak po korak prolazite kroz lekcije koje ste prethodno radili. Ono na što bih vam ja skrenula pažnju je naravno da nećete da ispratite apsolutno sve. Jeste na prvom mestu da obnovite reči. Vokabular je neophodno da se proširuje iz godine u godinu. Također, veoma je bitno da se bavite gramatikom, da obnovite sve ono što je prethodno rađeno. Uglavnom, svaki udžbenik na kraju ima nešto što se zove lista reči. Mogu da vas posavjetujem da tu listu reči podelite na određene grupe koje ćete raditi u tih 10 dana. Pored toga, na kraju udžbenika možete da imate nešto što se zove Grammar Review, gdje će svaki modul da obrađuje određenu gramatičku particiju, nešto što ste vi radili u okviru te lekcije. Međutim, ako to nemate, imate nešto što se zove Review, ono što je vezano za modul koji ste prošli. Tako da ne morate baš da prolazite kroz sve lekcije, nego prođite, dovoljno je samo da prođete kroz taj Review i da se prisetite onoga što je prethodno rađeno. S tim u vezi prelazimo na sljedeći savjet, a taj savjet glasi: radite 25 do 30 minuta dnevno. Bez obzira što ste vi možda planirali da gradivo prelazite za 45 minuta, koliko traje regularan čas, ili za sat vremena, ono što ja sad želim da vas posavjetujem je da krenete sa manjim vremenskim okvirima. Zašto? Vaš mozak će da dobije poruku: aha, danas ću da radim nešto samo pola sata, 25 minuta, neće dugo da traje, brzo ću ja kroz to da prođem. A ne da kažete sebi: čitavih sat vremena ću to da učim. Time sebe motivišete, podstičete da uradite ono što ste već planirali. I to ne da je bitno samo sad za proces obnavljanja, također kada krene školska godina i kada prolazite kroz gradivo, trudite se sebi da dajete te kratke vremenske okvire. Radit ću nešto pola sata, 25 minuta, napravit ću pauzu, pa ću sljedeće opet obaviti kroz taj kraći vremenski rok. I dolazimo do 5. savjeta, on glasi: ne prekidaj niz. Kakav sad niz? Sećate se, ostalo je 10 radnih dana do početka školske godine. Vi ste napravili vaš plan rada, upisali ste kojim danima ćete šta da radite. E sad, kada krenete da obavljate i da izvršavate sve te vaše planove, kada ih završite, uzmite olovku i precrtajte taj dan i plan za taj dan, i to vam je signal da ste uradili ono što ste planirali. Sljedećeg dana precrtajte i naredni. Time započinjete jedan niz koji će predstavljati odbrojavanje do početka školske godine. Želite da završite sve to pre nego što dođe 1. septembar? E pa krenite tako, ne prekidajte niz. Motivišite sebe da iznova i iznova završavate sve ono što ste planirali da uradite. Time ćete sebe vratiti u kolosek, bit ćete motivisani, bit ćete produktivni i onog trenutka kada krene školska godina, vaše radne navike polako će se vratiti i nećete uopšte imati onaj stres. I ono što je najvažnije, da budete pozitivni, da budete optimistični, da uživate u šetnjama, da uživate u druženju, da uživate u raspustu i lepom vremenu, ali isto tako da budete odgovorni prema sebi i da se pripremate za ono što vam sledi. Svim učenicima i roditeljima želim srećan početak nove školske godine. Ako vam treba dodatna motivacija, pogledajte. Ako mislite da će još nekome koristiti ovaj video, podelite, lajkujte, razmislite da se pretplatite na moj kanal. Vidimo se već kroz nekoliko dana. Hvala vam na pažnji. Doviđenja!